Spoštovana predsednika, spoštovani člani obeh delegacij, spoštovani predstavniki medijev, pozdravljeni na novinarski konferenci ob uradnem obisku predsednika Republike Hrvaške, gospoda Zorana Milanovića v Sloveniji, kjer ga gosti predsednica Republike Slovenije, gospa Nataša Pirc-Musar. Najprej bosta spregovorila oba predsednika, nato bo čas tudi za vprašanja medijev. Sprejeli bomo po dve vprašanji na predsednika, in sicer eno vprašanje hrvaškega medija in eno vprašanje slovenskega medija na predsednico oziroma predsednika. Najprej bo spregovoril naš današnji gost, gospod predsednik, prosim, izvolite. Dobar dan, pozdrav svima. Nataša, još jednom hvala na lijepom dočeku i prijateljskom gostoprimstvu. Nekako, mislim da su dva događaja na pragu da ih se može zvati tradicijom. Prije 5 godina nakon izbora moj prvi izlazak iz Hrvatske je bio upravo u Sloveniju, neformalni posjet tadašnjem predsjedniku i mom prijatelju Borutu Pahoriju u otočicu Krki. Danas ponovno moj prvi izlazak iz Hrvatske i posjet nekoj državi Sloveniji. Mislim da ne treba posebno objašnjavati zašto. Susjedi smo, dobri susjedi. Zadnjih godina su odnosi, kako se to kaže, u uzlaznoj putanji. Nisu kretali iz ponora, mada imali smo uspona i padova. Zadnjih godina to sve skupa nekako mirnije, normalnije. Otvorenih pitanja, odnosno ne bih rekao čak otvorenih, nego pitanja koja nisu do kraja zatvorena i nije podvučena crta, bez da bitno narušavaju odnose. Ima nekoliko, ali ja o njima danas neću govoriti, osim ako baš netko u pitanju ne bude inzistirao, jer to je posao Vlade prije svega. Dakle, razgovarali smo i o bilateralnim stvarima, ali rekoh o onima koji su gospodarsko-tehničke i ugovorne naravi. S obzirom da to nije u mojoj izravnoj ingerenciji, o tome neću govoriti. A što se tiče onoga što nas sve opterećuje, stanja u Europi, u svijetu, pozicije u kojoj se nalazi, netko bi rekao u koju se sama dovela Europska unija, odnosno njezini akteri, njezina administracija, centralna birokracija, o tome naravno jesmo razgovarali. Hoćeš, nećeš, moraš imati mišljenje ili moraš imati aktivno razmišljanje. Situacija nije dobra i poziva na akciju, ali baš na akciju, to smišljenu, pametnu akciju, hladnu, a ne na onu varijantu mudrosti koja, barem u našem narodu, mudrost je supstitut u pravilu za paničan strah od akcije. Dakle, mudruješ i ne poduzimaš ništa. A upravo je takav pristup problemima doveo do stanja u kojem se trenutno nalazi Europa, njezini odnosi sa SAD-om, koji je desetljećima bio zaštitnik, lord protektor Europe i njezine sigurnosti pa i naše. To više nije tako. Ako nekome nije bilo jasno prije mjesec dana, onda mu je valjda, ili joj je jasno, zadnjih tjedan dana. I mislim, to je moje mišljenje, da se kao europska država i kao europske države moramo ipak prije svega rukovoditi tom činjenicom i tom odrednicom. Dakle, mi smo europske države, tu smo stoljećima, tu ćemo biti u doglednoj, čak i u nedoglednoj budućnosti, i tu su skoro svi naši interesi, naši aranžmani, naši financijski, naši poslovi, pa i naša sigurnost. I da ne dužim, jer u ovakvoj prigodi je jako lako odužiti i pričati o svemu i svačemu, ja ću se tu zaustaviti, zamolit ću, odnosno po protokolu će sada nešto reći Nataša Pirc-Musar, slovenska predsjednica, a kasnije tu smo za pitanja. Ali po meni, dakle, za mene je bit ovog sastanka ustvari razgovor ne o izgradnji mostova, doslovno mostova između Hrvatske i Slovenije, kojih ima 25 i koji opterećuju nekakve lokalne odnose, nego ove stvari o kojima barem, krupne stvari o kojima barem možemo i moramo razgovarati ako ih već ne možemo riješiti. Ne. Hvala, gospod predsjednik. Gospa predsednica, izvolite.
Spoštovani gospod predsednik Zoran Milanović, dragi Zoran, dobrodošel v Sloveniji in hvala lepa, ker si za prvi obisk ponovno izbral Slovenijo in na ta način pokazal, da so odnosi med sosednjima najinima državama res dobri. Rada bi izkoristila to priložnost, da ti iskreno čestitam za ponovno zmago na volitvah. Ja, kot je že Zoran povedal, sva se veliko pogovarjala seveda o situaciji na evropskih tleh, predvsem o vojni v Ukrajini. Pogovarjala sva se tudi o procesu Brdo-Brioni, dovolite mi, da vendarle izpostavim to srečanje predsednikov držav Zahodnega Balkana in Slovenije in Hrvaške. Trudimo se, da bomo tudi letos to srečanje seveda imeli, z predsednikom sva se dogovorila, da bom sama prevzela to inicijativo in poiskala naslednjega gostitelja tega srečanja, to je ponavadi nekje oktobra ali novembra v tem letu. Obema se zdi izjemno pomembno, da na tej platformi predsedniki sodelujemo, da se pogovarjamo, namreč odprt dialog med nami je tisti, ki je za vse države na tem prostoru pomemben. Če se dotaknem odnosov med Slovenijo in Hrvaško, mi dovolite, da vam najprej postrežem s par številkami, namreč ekonomski kazalci gospodarskega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško so na izjemno visokem nivoju. Blagovne menjave med Slovenijo in Hrvaško je za 7,5 milijarde, potem če zraven prištejemo še investicije, na eni in na drugi strani smo blizu 10 milijard. Hrvaška je danes četrta najmočnejša gospodarska partnerica Republike Slovenije. Zelo se povečujejo tudi številke obiskovalcev na obeh straneh meje, torej turistov v Sloveniji in slovenskih turistov na Hrvaškem. Lanske številke kažejo, da je bilo v Sloveniji že okrog 335 tisoč gostov z Hrvaške, ki so skupno opravili za 700 tisoč nočitev. Ta številka je za celih 17% višja od leta poprej. Skratka, tudi tu se kaže, da so odnosi med obema državama res na visokem nivoju. Še eno novico bi vam rada danes predala. Zoran je omenil dobesedno gradnjo mostov. Vesela sem, namreč včeraj sem se še pogovarjala z Ministrstvom za zunanje zadeve, da je dokončno usklajen sporazum med Slovenijo in Hrvaško o obnovi še 20 mostov na meji med Slovenijo in Hrvaško. 2 mostova sta že obnovljena, 20 na obnovo še čaka. Besedilo je v celoti usklajeno in pričakujemo, da bo do konca leta ta sporazum seveda tudi podpisan, da se bodo mostovi obnovili, da bo življenje na obeh straneh meje med Slovenijo in Hrvaško torej lažje. Zdaj, kar se tiče pogleda na vojno v Ukrajini, moj pogled oziroma pogled Slovenije seveda poznate, morda se v kakšnih detajlih s predsednikom Milanovićem ne strinjava povsem, ampak stališče Slovenije, ki sem ga seveda predala predsedniku Zoranu Milanoviću, vendarle je, da se pogajanja za mir v Ukrajini ne smejo odvijati ne brez Ukrajine in ne brez Evropske unije. Zadnji dogodki, predvsem dogodki po Münchenski strateški konferenci, niso šli v pravo smer. Tudi Slovenija s tem seveda ni bila zadovoljna. Ni bila zadovoljna, da se o miru v Evropi na evropskih tleh pogovarja brez Evrope, brez Evropske unije. Sama sem se oglasila na to temo in seveda povedala, da se mi zdi izjemno pomembno, da Evropa, predvsem Evropska unija, tu pokaže tisto svojo enotnost, da jasno in glasno pove, da o miru na evropskih tleh ne moremo govoriti brez Evropske unije, predvsem pa, da noben podpis mirovnega sporazuma, kakršnega koli drugega sporazuma, ki se tiče Ukrajine, pač ne more biti podpisan brez Ukrajine. To je stališče Slovenije. Evo, toliko z moje strani, zdaj sem seveda tudi jaz pripravljena odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa. Kot rečeno, so zdaj na vrsti novinarska vprašanja. Najprej bomo dali besedo gostom iz Hrvaške. Prosim, najprej vprašanje za predsednika Milanovića. Moje pitanje je zapravo i za predsjednicu i za predsjednika. Riječ je upravo o ovoj temi Ukrajine. Dakle, jučer je Krem poslijepodne rekao da neće pristati na europske mirovne snage na području Ukrajine. Međutim, stvari se mijenjaju preko noći. Vidimo da će najizglednije Zelenski potpisati sporazum o mineralima sa Trumpom,
a sve više članica Europske unije je voljna poslati svoje vojnike kao mirovnjake u Ukrajinu. Kakav je stav Hrvatske i Slovenije o tome i dodatno za predsjednika Milanovića koliko Hrvatska u ovom trenutku ima luksuzne usklađenosti vanjske politike na relaciji Vlada-predsjednik? Hvala. Kaj ja prvi? Dakle, stvari se mijenjaju preko noći, ali se ne mijenjaju toliko neočekivano i radikalno za one koji su promatrali i koji imaju nekakvu edukaciju iz koje vuku nekakve zaključke. Mijenjaju se u skladu sa, po meni, racionalnim očekivanjima, bez ikakvih simpatija za ovu ili za onu stranu. Naime, ako govorimo o simpatijama, moje simpatije su na strani Ukrajine. Ali na jednoj filozofsko-salonskoj razini, moram to tako reći, jer sve drugo što se radilo zadnje 3 godine smatram duboko destruktivnim i protivno interesima Ukrajine. To je zemlja koju smo uspjeli uništiti. I teško će se od toga više ikad oporaviti. To traje od 2014. godine i to govorim otvoreno. Kao što sam govorio od 2022. i 2023. ni ne sluteći da će se Trump vratiti za predsjednika, da će biti izabran još jednom, da je rat u Ukrajini rat Rusije i Amerike preko ukrajinske grbače, srca i unutarnjih organa koji im čupaju i da će dogovor na kraju biti moguć, to sam rekao ne jednom nego 5 puta. Postoji cijeli kroki i kompilacija tih izjava. Da će na kraju dogovor biti između Washingtona i Moskve, a da Europsku uniju niko neće ništa pitati tim riječima. Ni Berlin, niti Brisel, niti Pariz. To zvuči jako grubo i u biti se ne osjećam ni dobro ni loše radi toga, ali to sam rekao. I sad izgleda da idemo u tom pravcu. I s tim ne može niko biti sretan, ali možda ne treba biti nesretan. Dakle, hoće li itko išta pitati Ukrajinu na kraju? Ako gledate što govori predsjednik Trump, neće ih niko ništa pitati. Ako gledate što govori Putin, slično. Neće ih niko ništa pitati. Je li to dobro? To nije dobro. Je li to stvarnost? To je stvarnost. Sporazum Amerike i Ukrajine o rare earths i tako to, koji su potrebni. Nisu toliko rijetki koliko ih ima na nekoliko mjesta u svijetu, tamo su dostupni, njihova ekstrakcija je strahovito skupa, treba ti valjda $100 da izvučeš $90 vrijednosti tih rare earths, ali ako ti ih ne da Kina, ako ti ih ne da Rusija, a trebaju u tvojoj specijalnoj industriji, onda ih tražiš tamo gdje jesu. Problem s tim sporazumom je samo u tome što najveći dio teritorija na kojem se oni nalaze drže Rusi. Tako da, interesantna tema. To je očito nekakva pregovaračka taktika u nekom od dilova, kako to vidi američki predsjednik. Big negotiator, ne? Njegovo pravo, izabran je i provodi politiku koju je manje više obećao. Tu mu se ne može ništa prigovoriti. Dakle, to je dosljedno i možda to na kraju rezultira i nekim nepravednim i gorkim mirom, ali taj mir je bolji od rata. A što se tiče rata, tu su pozicije vodećih europskih glavnih gradova bile najblaže rečeno zbunjene od samog početka. Njemačka i Francuska, Pariz i Berlin su u početku slali deke, pa su onda slali kacige ili šljemove, ne? A na kraju su postali u stvari nepomirljivi zagovornici rata, a rješenje nemamo. I sad da dođem na početak vašeg pitanja o mirovnjacima. Dakle, neki lideri iz nekih glavnih gradova, prije svega Pariza i Londona, i dalje se ljuljuškaju u snovima svojih pradjedova koji su došli do Balaklave i Sevastopolja valjda 1856. ili 59. godine, kao da je još uvijek Krimski rat u 19. stoljeću. Kakvih 30.000 mirovnjaka? Gdje to uopće postoji? Dakle, zamislimo recimo da se Rusija s tim suglasi, a neće. I to već postaje smrtna opasnost za one koji bi tamo trebali ići. Možda slovenski sinovi ili kćeri ili hrvatski. Dakle, ta brojka ne postoji. Britanska vojska nema 70.000 pripadnika u ovom trenutku. Nažalost, to su vojske za safari. Tako, to je realnost. Dakle, mi to nemamo, oni to nemaju
I kada bi politički i sigurnosni uvjeti postojali, taj broj ljudi ne postoji. I o tome se priča zadnjih nekoliko tjedana, dakle kao jedna ubrzana, nervozna reakcija na sve ono što radi Trump. Mi nismo do prije mjesec i pol dana čuli od nekakvih 30.000 mirovnjaka u Odesi, to se uvijek spominje, Poltavi, Žitomiru, Mirgorodu, Dnipru, Dnjepropetrovsk, Dnipro. O tome niko nije govorio. Ako se u Kijev i dan danas ne može letjeti, nego se mora ići vlakom, onda to jasno govori kakav leverage, odnosno utjecaj, nažalost, Rusija ima. Dakle, to je početak, i kako bi rekao jedan predsjednički kandidat u Hrvatskoj do prije mjesec dana, to je početak i kraj svega, dakle, to je početak i kraj tih razgovora. Hrvatska si ne bi trebala dopustiti luksuz nejedinstva u vanjskoj politici, ali ako smo već takvi, nas to barem neće previše koštati, jer evo sad kada je konkretno u New Yorku Vijeće sigurnosti finally seized of the matter, dakle kad se počelo baviti Ukrajinom, a 3 godine nije, zbog ruskog veta i kineskog veta, sada kada je to konačno došlo u Vijeće sigurnosti, sada možemo živjeti u blaženom neznanju i komforu, jer nas sad tek niko ništa ne pita. Slovenija nema taj komfor, oni su članice Vijeća sigurnosti još do kraja godine, valjda u ovoj godini, pa se oni time moraju baviti, ali bilo bi dobro da se mi Hrvati, odnosno u Hrvatskoj, možemo dogovoriti oko nekih stvari, a da bismo se dogovorili moramo prije svega razgovarati, i to razgovarati premijer i ja, da uopće vidimo oko čega se slažemo, oko čega se ne slažemo, i tek onda taj posao delegirati na niže razine. To niže nije podcjenjivanje. Dakle, to je razina ispod koja to može operativno provoditi. Ovako kretati u tako krupne dogovore na razini savjetnika, to je nemoguće, i zato ja neću reći, znam šta me pitate, da se premijer služi neistinama, Bože sačuva, nikad neistinu u životu nije rekao, ali da možda nije u pravu. Možda nije u pravu. Da. Zdaj, tukaj se z predsednikom Milanovićem ne morem povsem strinjati. Jaz mislim, da je posledica vsakega premirja prihod nekih mirovnih sil. Tudi Ukrajina jih bo potrebovala. Slovenija tu zagovarja stališče, da mirovne sile seveda da, vprašanje seveda kdaj, ampak mi bi si želeli, da te mirovne sile pridejo v Ukrajino pod okriljem Organizacije združenih narodov. Meni osebno bi se to zdelo izjemno pomembno, predvsem zaradi ugleda in večje moči, ki jo Organizacija združenih narodov mora imeti, pa je trenutno nima. Predvsem pa bi bila to bistveno večja legitimnost, ker za to odločitvijo bi moralo stati vseh 193 članic Organizacije združenih narodov. Kako in na kakšen način bo do tega prišlo, kako številne bodo te vojaške sile, mislim, da povsem preuranjeno še govoriti. Stališče Slovenije je vendarle jasno. Slovenija si ne želi, da bo v teh pogajanjih, teh pregovarjanjih o koncu vojne nagrajen agresor in kaznovana žrtev. Ve se, kdo je tu kršil mednarodno pravo, ve se tudi, da je sprožitev vojne že sama kršitev mednarodnega prava. Kako močna bo Evropska unija v tem, ja, kolega Zoran je govoril o morda neki kruti realnosti, ampak sama na to kruto realnost nikakor ne morem pristati in ne bom, tudi Slovenija ne bo. Predstavljajte si, da bi po govoru ameriškega podpredsednika Vansa v Münchnu predsednik Macron v Pariz poklical vse predsednike vlad in vse predsednike držav članic Evropske unije, ne pa parcialno. Ali še bolje, ta sestanek bi moral biti sklican 24 ur po Münchenski strateški konferenci strani Antonija Košte. Pa se to ni zgodilo, ne? Zdaj smo neko priložnost seveda spet zamudili, ampak enotnost Evropske unije glede varnosti na evropskem kontinentu je zame izjemno pomembna, in če je sami ne bomo zmogli pokazati, lahko povem še eno stvar. Amerika nam zdaj govori, da bo potrebno povečati izdatke za oboroževanje. Ja, Slovenija je trenutno na 1,5%. Mi smo obljubili, da bomo do leta 2030 na 2%. Znotraj NATO potekajo razprave, da naj bi bil ta odstotek še višji. Ampak spoštovane in spoštovani,
Vso orožje tega sveta nam ne pomaga prav nič, če Evropska unija ne bo enotna, kar se tiče njene varnosti in njene strategije na področju zunanje politike. Evropska unija je tretja najmočnejša gospodarska integracija na svetu, ampak kot Evropska unija, ne vsaka država članica posebej. Zato je ta enotnost toliko bolj pomembna in nujno potrebna, če mene vprašate. Samo jedan dodatak. Dakle, ništa, slažem se sa većinom stvari i ono što želim reći se tiče izdataka za obranu. Dakle, ta mantra, ta himera od 2% izdvajanja od BDP-a je vrlo ovisna kategorija. Ovisna je o točnosti metodologije izračuna BDP-a, ali je prije svega ovisna o cijenama. Dakle, 2% ne znači ništa. Hrvatska ima 2%. S tih 2% možete kupiti bitno manje svaki tjedan. Sjedinjene Američke Države kao zemlja koja ima nominalno jedan od najvećih bruto društvenih GDP-a per capita, zemlja koja ima egzorbitantnu privilegiju da štampa novac. I tako da te brojke treba gledati sa velikom skepsom. Izdvaja za zdravstvo apsolutno, naravno, 1.000.000 puta više nego, uzet ću primjer, Slovenija, ali i relativno više nego Slovenija. Dakle, veći postotak BDP-a Amerika izdaje za zdravstvo nego Slovenija. Prosječna zaštita je neusporedivo lošija nego u Sloveniji. U Sloveniji prosječan građanin ima puno veće šanse da ga se uz nekakva standardna izdvajanja i doprinose tretira puno bolje. To je na case in point. Dakle, zablude brojki. Jedna granata je prije 3 godine koštala 1.000 eura u Rheinmetallu i mogu si je dobiti, sad je ne možeš dobiti u nedogled i košta 6.000 eura. A u Kini i Rusiji košta 1.000 eura. Toliko, dakle, o postocima i o brojkama. Zaluđuju nas time, nemojmo se sami zaluđivati. Dakle, nije pitanje koliki je postotak, nego što za to možeš kupiti. Uvijek se vraćamo na to. Kava može biti 10 eura, pa se računa u BDP, a može biti euro. I raste ti BDP ako prodaš 1.000.000 kava po $10. Hvala. Sledi še drugo vprašanje hrvaških medijev. Izvolite. Katarina Brečić, RTL, pitanje za predsjednika Milanovića. Premijer vas jučer podsjeća da je prije 3 godine uputio poziv za sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost. Da li vi razmatrate da se to dogodi i kada očekujete da će se dogoditi sjednica Vijeća za obranu? Iako još mogu dodati, gospodin Dabro danas kaže da ste frajer, pa me zanima komentar. Mislim, žao mi je Dabre, ali sam je kriv zbog situacije u kojoj se našao. To se ne smije raditi. A što se tiče, dobro da sam, dakle, samoinicijativno rekao da se premijer ne služi, ne znam da se služi neistinama, ali svakako nije u pravu. Što ste rekli da je prije 3 godine uputio poziv za sjednicu Vijeća sigurnosti? Dakle, mislim, u ljudskoj svijesti je fenomen vremena nešto što je nama samo objašnjivo. Ali možda su tu na djelu i neki drugi fizikalni zakoni koje ne razumijemo. Koliko puta sam ja u protekle 3 godine uputio takav isti prijedlog? Jedno 5 puta, jel da? U pisanom obliku. Dakle, što uopće predstavlja ta činjenica da on prije 3 godine uputio poziv da se nađemo jer se njemu činilo da treba biti baš tog dana. Ja sam nakon toga više puta rekao ajmo sad. Svaki put je bilo odbijeno. Je li to činjenica? Da. Tim gore pa činjenice, rekao bi Voltaire ili ko već. Mislim da je Voltaire. Ali da nije rekao Voltaire, dobro zvuči. Hvala. Pa še vprašanja slovenskih medijev. Predsedniku Milanoviću bo vprašanje zastavil Adrian Bakić, RTV Slovenija. Dobar dan. Predsednik Milanović, mene zanima, veliko ste govorili o Ukrajini, pa me zelo konkretno vas bom vprašal, ali vi podpirate dialog med Moskvo in Washingtonom, med Trumpom in Putinom, se vam to zdi v mirovnih pogajanjih pot v pravo smer in pa ali bi neka možnost, ki se nakazuje, da bi Ukrajina na koncu z mirovnim sporazumom ostala brez petine ozemlja, ali bi bila to za vas, za Hrvaško, sprejemljiva možnost? In še drugo vprašanje, vem, da ste rekli v začetku, da ne boste o odprtih vprašanjih govorili, pa me zanima, ali sta vidva govorila o odprtih vprašanjih o tej nekončani zgodbi o arbitraži.
Krenut ću od ovog lakšeg i kraćeg, vrlo kratko. Pozicije su poznate, dakle Slovenija je ratificirala arbitražni ugovor, Hrvatska ga ne priznaje. O sadržaju se slažemo, dakle ono što je ta od Hrvatske s razlogom, barem s naše perspektive, nepriznata arbitraža na kraju racione materije utvrdila, dakle kaj su stvarno na kraju napisali, to djeluje ok i nama i Slovencima, i Sloveniji i Hrvatskoj. Jedino što se ne možemo dogovoriti oko preambule. Dakle, kako smo došli do rješenja. To je ono kad odgovaraš matematiku, nisam je odgovarao od gimnazije, nije dovoljno napisati samo rezultat, treba i postupak. Evo, oko postupka se ne slažemo, ali svi znamo da je rezultat 5 recimo ili 4. A što se tiče ovoga pitanja vezanog uz Ukrajinu, nije tu nimalo, uopće nije bitno šta je za Hrvatsku prihvatljivo ili ne. Za Hrvatsku, za ogromnu većinu hrvatskih ljudi, građana, stanovnika, Hrvata, Hrvatica ako hoćete, je neprihvatljivo ono kaj se događa u Gazi. Dakle, to je manijakalno ubijanje nemoćnih ljudi koji nemaju protuzračnu obranu i koji nemaju najmodernije zapadne sustave ometanja, koji su naprosto gola meta, pa onda opet, dakle, nekima to ne smeta, meni osobno jako smeta, Hrvatska nije priznala Palestinu, Slovenija je, prava stvar, čestitam. To je nešto što me se na toj razini tiče, jer to je najbrutalniji oblik kršenja humanitarnog prava i prava na ljudskost zadnjih desetljeća. U odnosu na to, rat u Ukrajini je klaonica u kojoj uglavnom ginu mladi ili ne uvijek tako mladi muškarci. Sve drugo su ekscesi. I ustvari, koliko god taj rat bio prljav i grozan, sve ono što smo gledali zadnjih 30 godina je bilo puno prljavije od tog rata. A Ukrajina je već platila nemjerljivu cijenu. Sve što će zaustaviti taj rat, sve. Dakle, u okviru nekakvih racionalnih očekivanja. A to nije da Ukrajina prestane postojati kao država, da joj se nametne režim koji će odabrati Putin, to se neće dogoditi. Da će platiti ogromnu cijenu, zahvaljujući prije svega Europskoj uniji ili većini u Europskoj uniji, platit će ogromnu cijenu. Ta cijena nije trebala biti plaćena. I trenutno drugog izlaza nema. Ja sam rekao, dakle, na intuitivnoj razini odluka, rezolucije Vijeća sigurnosti od prije 2 dana ili jučer, za koju glasaju Kina, Rusija i Amerika, koliko god bila naoko malo i cinična, 3 rečenice. Nakon 3 rata 2 preambularna paragrafa i 1 operativni paragraf. To je valjda najkraća, ne valjda, uopće ne znam šta bi bilo kraće u povijesti Savjeta sigurnosti, Vijeća sigurnosti. Kao da se ništa nije događalo. Ali to se zove najniži zajednički nazivnik. Ako to može doprinijeti prestanku ubijanja, uništavanja Ukrajine, onda je to dobro. I lekcija za nas da budemo manje arogantni, da gledamo na druge koji su drukčiji ili samo malo drukčiji kao Rusi, realnije, na njihove sposobnosti da gledamo realnije, jer oni su opasnost određene vrste. Po meni ne onolike kao što to misle neke države, ali su rival, opasni su, dakle, realno ih procjenjuju. Imaće štete ako ih nerealno procjenjuješ. Ako kažeš oni su benzinska pumpa sa nuklearnim oružjem, pa ne baš, oni su puno opasniji neprijatelji. Oni su prvi poslali čovjeka u svemir. Pa ne, nešto znaju. Još ako su negativni, mogu nam nanijeti ogromnu štetu. Tako se vodi država i politika, ali sreća i naš komfor i nas i Slovenije u tome kaj smo mali. I konačno geografija za Hrvatsku predstavlja prednost, a stoljećima je predstavljala prokletstvo. Slovenija je imala više sreće. Hrvatska je bila prokleta geografijom, a geografija je u međunarodnim odnosima sve. Geografija i geologija. I nekim ljudima trebaju, ja nikad ne dajem dijagnoze, niti sam psihijatar, daju ih meni, ne? Ali dakle, nekim ljudima trebaju geopsihijatri. Ne psihijatri klinički, geopsihijatri da im pokažu kartu, da vide kako stvari stoje i šta je realno i uspoređivati Rusiju sa Srbijom i ratovima 90-ih je infantilno. Srbija je mala zemlja, nikakvih resursa. S mogućnošću vođenja agresivnog rata nekoliko tjedana u kojima možeš napraviti ogromnu štetu,
dok ti neko ne udari sankcije. Rusija i Srbija u ovom slučaju, to je neusporedivo. I zato slažem se da bi svaki rat trebao završiti nekakvim ugovorom i nekakvim mirovnim snagama. To je pravilo. Ali postoje iznimke od pravila i nažalost ovo je iznimka od pravila. Evo, nažalost. Vprašanje za slovensko predsednico bo zastavila Žana Vrtačnik, POP TV. Najprej glede v kontekstu te vaše želje o evropski enotnosti, glede vprašanja Ukrajine, me zanima, kakšna popotnica je že vajno različno dojemanje trenutne situacije, ali sta oziroma glede vprašanja arbitraže, me zanima, kakšen je vaš odnos do tega, ali si tukaj želite večje proaktivnosti slovenske vlade. In prosila bi vas še v dnevih, ko mineva 1000 dni slovenske vlade, za nekakšno oceno stanja duha, ali vas skrbi ta ostra politična razdeljenost, medtem ko ostajajo odprte nekatere pomembne kadrovske zadeve pri nas. Hvala. Najprej, kar se tiče enotnosti ali pa neenotnosti Evropske unije, če želite. Veste, znotraj 27-terice ni lahko najti konsens, ampak poudarek, ki sem ga v teh dneh dajala medijem in tudi danes na tiskovni konferenci, je vendarle ta, da naj se nas vsaj povabi vse na pomembna srečanja, kjer se odloča o prihodnosti Evropske unije, Evrope in Ukrajine. Mi se nikoli o vsem ne bomo strinjali. Tudi tu ste sami videli, da s predsednikom Milanovićem nisva čisto na isti valovni dolžini, ampak vseeno, moje stališče je, da se moramo vsi skupaj pogovarjati. Prostite, ko govorimo o varnosti v Evropi, tudi Madžarska in Slovaška, vse ostale države morajo sedeti za to mizo. To je bilo moje sporočilo. Naslednje vprašanje glede arbitraže. Stališče Slovenije seveda poznate in kot pravnica seveda trdno verjamem, da Slovenija mora stati na tem stališču. Arbitražna odločba je za Slovenijo veljavna. Potrebno bi jo bilo spoštovati do zadnje črke. Jaz bi si želela, da začnemo z demarkacijo meje, kopenske meje, morska je itak v arbitražnem sporazumu določena. Leta 2017 je bil arbitražni dogovor oziroma arbitražna odločba sprejeta. Malce predolgo že traja, ampak v redu. Na vladah Republike Slovenije in Republike Hrvaške je, da morda poskušata pospešiti ta postopek. Sama osebno bi bila seveda tega vesela, ni pa v mojih in Zoranovih rokah, tako da morda le apel obema vladama, da bi bilo dobro sesti za isto mizo in se pogovoriti, kako implementirati arbitražni dogovor oziroma odločbo. Zdaj, kar se tiče 1000 dni vladanja slovenske vlade, jaz jim seveda želim vso srečo do konca mandata. Predsednik vlade je obljubil, da bo nekaj pomembnih reform še končanih. Jaz upam, da se bo to res zgodilo. Kar se tiče postopkov imenovanja, ni lahko, predvsem pri varuhu človekovih pravic seveda ne, ker se v parlamentu potrebuje dvotretjinska večina, ampak včeraj sem z vsemi poslanskimi skupinami vendarle imela dobre pogovore, rešitve iščemo in lahko mi verjamete, da bi vse postopke imenovanj rada čim prej spravila z mize in seveda delam v to smer. Morda zdajle malce bolje kaže pri imenovanjih sodnikov sodišča Evropske unije, morda bo to prva zgodba, ki jo bomo lahko zaprli, ampak na guvernerju Banke Slovenije in varuhu človekovih pravic se pa intenzivno pogovarjamo na tedenski ravni s poslanskimi skupinami še naprej. Hvala, gospa predsednica, hvala, gospod predsednik. S tem je novinarska konferenca zaključena. Hvala vam, da ste se odzvali v tako velikem številu, kljub ne najboljšemu vremenu in lep preostanek dneva. Hvala lepa vsem. Pozdravljeni.